Na referendumsko pitanje jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive, odgovorilo je preko 2 miliona glasača. 99,7% bilo je za nezavisnost, a 0,3% protiv. Referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine. Ubrzo nakon referenduma uslijedila je blokada Sarajeva od Jugoslavenske narodne armije. Na Marin dvoru 1000 ljudi je u martu i aprilu 1992. godine izašlo na ulice kako bi izrazili nezadovoljstvo blokadom Sarajeva i protivljenje ratu. U protestima su ubijene Sulada Dilbirović i Olga Sučić, te se one smatraju prvim žrtvama rata. Samo jedan mjesec nakon proglašenja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine proglašeno je ratno stanje 6. aprila 1992. godine. Počela je agresija na Bosnu i Hercegovinu i opsada glavnog grada koja je trajala 44 mjeseca, odnosno 1425 dana, što je najduža opsada jednog grada nakon Drugog svjetskog rata. Prve barikade postavljene su na međunarodni aerodrom Sarajevo i na Grbavici. Dan ranije održane su demonstracije na kojima je učestvovalo hiljade građana, ali to nije moglo zadržati željeni mir. Tada su na Vrbanja mostu pali i prve žrtve. Agresoru je sve predstavljalo metu, stambene zgrade, škole, bolnice, biblioteke, vjerski objekti. Ali život nije stao. Naprotiv, škole su i dalje radile, u bolnicama su se spašavali životi i rađali novi. U pozorištima su održane predstave, čak i koncerti svjetskih grupa. U ovoj kratkoj reportaži vam donosimo djelić ratnog života u naselju u kojem se nalazi naša škola. Razgovarali smo sa učesnicima demonstracija, ljekarima, nastavnicima i bivšim učenicima. Ja sam Emir Demirović, učesnik antiratnih protesta održanih 1992. u Sarajevu. Antiratni protesti održani su za očuvanje naše države i jedinstva i protiv rastućeg nacionalizma. Antiratni protesti održani su ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na Marin dvoru. Na antiratnom protestu učešće su uzeli mnoge javne ličnosti, sfere politike, industrije i ostalih sfera života, koji su htjeli da iskažu svoje nezadovoljstvo protiv rastućeg nacionalizma i podjela između građana. Osnovana je 1866. godine i sve do 1992. godine služila je uglavnom za liječenje pripadnika raznih vojska, od Turske i Austro-Ugarske do JNA. Od prvih dana aprila do 10. maja 1992. godine vojna prestaje biti bolnica i postaje utvrda JNA, da bi tek kasnije izlazak pripadnika agresorske vojske i onih ljekara koji su odlučili otići sa njima označio novi početak medicinske ustanove koja će kasnije dobiti ime državna bolnica. U tim prvim danima rata bolnica je ostala bez mnogih ljekara, vode i struje i naravno bez imena. Pošto medicinske sestre i ostalo osoblje nisu mogli sve stići sami, znalo se dešavati da svježe operisan pacijent pomaže onome koji se tek budi sa operacijom. I nije
nije stala, mada je teško zamisliti da bilo šta, a kamoli jedna bolnica funkcioniše kada, na primjer, 112 dana u kontinuitetu ne dobija ni strujnu vodu. Na kraju za radnike ove bolnice ostaje ponos, jer su spasili ko zna koliko ljudskih života. O radu, o ratnim uslovima razgovarali smo sa doktorom Bakirom Nakašom. Moje ime je Bakir Nakaš i ja sam penzionisani liječnik infektolog. Do aprila 1992. godine radio sam kao oficir Jugoslovenske narodne armije u vojnoj bolnici i bio sam načelnik zaraznog odjeljenja. Nakon što je započela agresija na Bosnu i Hercegovinu i kada je opkoljeno Sarajevo, napustio sam vojnu bolnicu da bi se vratio 10. maja na dan kada je osoblje koje je pripadalo Jugoslovenskoj armiji napustilo kompletno prostoriju vojne bolnice i preselilo se u Lukavicu. U tom trenutku u bolnici je ostalo 50 ranjenika i nekih 35 uposlenika. Sam početak rada ove zdravstvene ustanove, koja je od 10. maja postala državna bolnica Sarajevo, karakterisan je sa nekoliko činjenica koje su bile relevantne za sva područja u gradu Sarajevu. To je prvenstveno da je državna bolnica Sarajevo radila u uvjetima bez električne energije, bez struje, bez vode, a ono što je posebno bilo izraženo jeste granatiranje bolnice koje je počelo 13. maja. Rezultat toga je preko 200 pogodaka koji su se dešavali u srce bolnice i obaveza naša da sačuvamo naše uposlenike i pacijente je bila da smo cjelokupan svoj rad podesili u uvjetima u radu u podrumskim prostorima. Tokom perioda 1992-1995. u ovoj ustanovi liječeno je više od 10.000 ranjenih sugrađana Sarajeva. Obavili smo gotovo 12.000 velikih operativnih zahvata, više od 10.000 manjih operativnih zahvata. Posebno smo ponosni na naših 2.000 poroda koje smo obavili u bolnici, pošto je na početku agresije na Sarajevo porođajna klinika Zehra Mujdović je bila napuštena i sve zdravstvene ustanove su morale obezbijeti prostor za obavljanje porođaja. Definitivno za sve ove poslove koji su bili u periodu 1992. i 1995. godine najodgovorniji su bivši uposlenici vojne bolnice, kojih je bilo otprilike 190, od kojih je bilo 50 liječnika, ostale su bili medicinski tehničari, sestre i drugo pomoćno osoblje. To je tim koji je u suštini nosio sve tegobe ovog sistema, koji je bio takav da vi niste znali da li ćete sutra osvanuti ako zanoćite u toku jedne noći, jer granatiranje i sve druga dešavanja vam nisu bili garancija da ćete dočekati jutro. Pored onoga što smo obavili za građane Sarajeva, a to su ti operativni zahvati i liječenje, ponosni smo i na naše aktivnosti koje su bile vezane za preživljavanje. Mi smo bili prvi koji smo se posvetili nekim inovacijama, a jedna od tih inovacija je upotreba oksigen koncentratora umjesto kiseoničkih boca kojih je nestalo u Sarajevu vrlo brzo na početku agresije. Zatim dizajn i izrada 4.000 vanjskih fiksatora koje smo nazvali Sarafix, koji su dizajnirali naši liječnici dr. Ajb Salih Efendić i dr. Šukrija Đozić, zajedno sa inženjerom Enesom Baralićem iz ETAS Valvesa. Tih 4.000 vanjskih fiksatora zasigurno su smanjili broj amputiraca u Bosni i Hercegovini za više od 8.000. Ne samo to, naši farmaceuti i ostalo osoblje vrijedno su radili na osiguranju neophodnog potrošnog materijala, a to su
u tom trenutku prvenstveno bili infuzioni rastvori. Pošto smo imali kao bivša vojna bolnica jedan pogon za izradu infuzionih otopina, nakon svih onih prilagođavanja koja su bila neophodna i improvizacija, u narednom periodu smo proizveli preko 100.000 boca različitih infuzionih otopina i rastvora, što je uveliko pomoglo da naši bolesnici imaju pravu i adekvatnu njegu. Na kraju, Državna bolnica Sarajevo je bila jedna od najrazrušenijih zdravstvenih ustanova. Nerijetko su je stranci zvali bolnica Swiss cheese, švicarski sir, jer je frontalna strana bila potpuno izrešetana teškim artiljerijskim pogodcima, koji je bilo preko 200 u tom periodu. Uspjeli smo da u tih 4 godine ovladamo svim vještinama koje smo pružali mladim liječnicima i sestrama koje smo zapošljavali, jer je ovo ujedno bila i jedna živa škola uživo, u kojoj smo mlade liječnike koji su tek diplomirali, pa i studente medicine, medicinske sestre, angažovali i dali im priliku da zajedno sa našim iskusnim ljekarima osiguraju njegu i liječenje naših pacijenata. Posebno smo ponosni na primarijusa doktora Abdullaha Nakaša, koji je bio glavni hirurg oružanih snaga armije Bosne i Hercegovine, koji je požrtvovano radio svih 1450 dana, koje je proveo sve u bolnici na dobrobit svih njegovih pacijenata. Nažalost, on je prerano nas napustio u svojoj 61. godini, a zahvalni građani su odlučili da pokrenu inicijativu da bolnica nosi njegovo ime. Tako da ova bolnica, koja je bila Državna bolnica Sarajevo u periodu 1992. i 1995. godine, danas nosi sa ponosom ime Opća bolnica primarijus dr. Abdullah Nakaš Sarajevo. Od osnivanja naša škola nazvana je prema poznatom partizanskom heroju ubijenom u Drugom svjetskom ratu, Slaviši Vajneru Čiči. Tačni podaci o nastanku škole nedostaju, jer je prvi ljetopis izgorio u požaru. Ratni 1994. godine škola mijenja naziv i nosi ime bosansko-hercegovačkog književnika Isaka Samokovlije. Nastava tokom agresije nije prekinuta. Škola je radila u teškim uvjetima, bila je dom mnogim izbjeglicama i vrlo često je bila granatirana. Kako je bilo biti nastavnik u ratnom periodu, govorila nam je učiteljica Jelena Kovačević i bivši učenik naše škole. Dobar dan. Draga djeco, ja sam učiteljica Jelena Kovačević i mnogi već znate da predajem već dugi niz godina u našoj školi Isak Samokovlje. Inače, u ratu sam predavala u 2 ratne škole. Prva je na Fija Sarajlić kod Pionirske doline, a druga je pred kraj rata došla sam u Isak Samokovlju. Tada sam predavala likovnu kulturu i engleski jezik. Iako znamo da je Sarajevo svakodnevno granatirano i da je bilo pod paljbom snajpera, djeca su, vjerovali vi ili ne, svaki dan dolazila u školu. Ne možemo baš reći svaki, jer ako bi bilo isuviše opasno, ako bi se oglasila sirena za granatiranje, onda taj dan djeca ne bi dolazila u školu, inače bi bili redovni svaki dan. Časovi su bili skraćeni po 30 minuta, kao i danas vaši, ali po mnogo čemu se ta nastava razlikovala i od normalne nastave svakodnevne, a i od ove online nastave pogotovo. Zašto? Pa prvo, nastava se nije održavala u školskim zgradama. Dakle, zato je bilo preopasno. Nastava se organizirala po punktovima. Sad ćete vi pitati šta su punktovi. Znači, punktovi su prostorije za koje bi tada nadležni odlučili da su dovoljno bezbjedni da se u njima može odvijati nastava. Znači, bila bi to prostorija poput frizerskih salona,
atomskih skloništa, podruma, pa čak su neke učiteljice držale nastavu u svojim stanovima i da bi djeca iz naselja mogla redovno da pohađaju nastavu. Ukoliko bi djeca došla na nastavu i bilo bi to jutro mirno, a ukoliko bi se oglasila sirena za opću opasnost, onda bi nastavnici, odnosno učitelji, ostajali sa djecom sve dok ne bi bilo sigurno da se oni vrate svojim kućama. Djeca nisu imala u tim prostorijama niti struje, bila su često i gladna i promrzla, jer vi znate kakve su zime u Sarajevu, nije bilo nikakvog grijanja niti struje da se može ugrijati. U punktovima, ja sam recimo radila u obdaništu napuštenom, koje tada nije bilo obdanište jer nije radilo, smo imali male pečice na drva i ako bi bili tako sretni da imamo nešto na lož tog dana i malo sugrijat, bilo bi nam predivno. Nekada smo radili i pod svjetlosti svijeća. Znači, ako nema svijeća, onda bi se napravilo malo kandilo, dakle uljarica, i u čašu bi se nasulo vode, ako bi bilo malo ulja, od pertle bi se napravio fitilj i imali bi dovoljno svjetlosti da se vidimo i da možemo nešto uraditi. Ipak, djeca su rado dolazila. Bila su sretna da vide svoje prijatelje. Bili su sretni da provedu 2 sata, što mi kažemo Bosanci rahat, da malo zaborave na sve ono što ih okružuje svaki dan, a to je bila smrt, glad, neizvjesnost, hladnoća i tako dalje. Nisu imali sveske, nisu imali udžbenike, nisu imali pribora, osim ono što dobijemo u humanitarnoj pomoći. Onda mi to kao škola preuzmemo, podijelimo jednako, ali su isto tako djeca znala da dijele na časovima likovne kulture. Papir prepolove, crta prvo jednom olovkom pa drugo drugom. Kasnije je malo nekad situacija bila malo bolja, ali uglavnom dijelili su sve što su imali. I učili su i rado su učili. Zašto vama sve ovo pričam s osmijehom? Zato što je to tako jedno dragocjeno iskustvo, zato što nam to govori da smo mi u teškim situacijama jači, da možemo više i da vam kažem da korona neće pobijediti vaše znanje, da učite, da vam ni rat, ni korona, niti bilo šta tako ne može oduzeti to će zauvijek biti vaše. Ja sada viđam svoju ratnu djecu, ja ih tako zovem, dovode meni ponovo djecu u Isak, znači ja sam već Nana učiteljica i toliko sam ponosna zbog toga što su svi oni meni uspješni. Da li su oni profesori, doktori, da li rade u pekarama, ja njih gledam kao svoju djecu, ponosna sam na njih i zato budite i vi ponosni na te svoje ratne prijatelje i kad vam bude teško jer ne viđate, jer je korona zaista strašna, znači kad ne viđate svoje prijatelje, sjetite se mene šta sam vam ispričala o ratu i vjerovatno da će vam biti malo lakše. Sve će proći, ostanite sigurni, držite distancu, čuvajte se i učite. Voli vas učiteljica Jelena. Zdravo svima, ja sam Senad Dorić, novinar. Rođen sam 1981. godine u Sarajevu. Pohađao sam osnovnu školu Slaviša Vajner Čiča, koja je 1994. godine dobila novo ime, Isak Samokovlija. Imao sam 11 godina kada je počeo rat. Bio sam 5. razred. Uprkos ratnim opasnostima, granatama i snajperima, u školu sam išao redovno, baš kao i svi drugi učenici iz svih ulica i kvartova naselja Marijin dvor. Nešto kasnije u školu su s nama išli i učenici koji su zbog rata pobjegli i napustili svoje kuće, sela i gradove iz cijele Bosne i Hercegovine. I učitelji i nastavnici su redovno dolazili u školu, održavali nastavu. Svi smo se prilagođavali ratnim okolnostima. Nastava se održavala uglavnom u prizemlju škole, ali i u učionicama koje su koliko toliko bile sigurne i zaštićene od granata i snajpera. U zgradu škole nismo ulazili kroz botanički vrt i glavni ulaz, već kroz košarkaški teren i bočni ulaz, a onda kroz hodnik, pored fiskulturne sale i dalje u učionice. Skrivali smo se od očiju koje su nas gledale kroz nišan. Te oči nisu pravile razliku, pucale su na sve. Časovi i nastava su bili dosta zahtjevni. Mislili smo, kao možda i vi sada, da je naša škola najteža u gradu. Učitelji i nastavnici su bili dosta strogi. Morali smo mnogo učiti i raditi. Matematika, engleski jezik, biologija, bosanski jezik, sve je bilo podjednako važno i teško. Dijelili smo stare udžbenike, zbirke zadataka, nastavnici su gradivo uglavnom diktirali, a mi zapisivali u neke stare sveske, na listove, koje je šta imao. Kasnije su nam udžbenike, sveske i školski pribor dijelili u humanitarnoj pomoći,
Jedan period smo svi imali iste sveske i olovke. U prvim danima i mjesecima rata sama škola je bila dom velikog broja izbjeglica i raseljenih. Svi oni su mjesecima živjeli u fiskulturnoj sali. Tu im se dijelila humanitarna pomoć. Zbog toga su školu često obilazile različite